Okay, merci. Tunashukuru sana kwa ajili ya vijana wetu ambao wamejitahidi kwa ajili ya kupigania amani. Ni vijana wenye depuis longtemps walikuwa wanakazanaka kusema iko amani idumu huku. Wao hawakupenda kusumbua raia ya Kirumba sawa wale wengine wenye wao wanasumbua. Wao wanasema hapana, sisi hatutaki kusumbua raia. Tunapasha kuja kujionyesha kwa viongozi na tufanye kazi pamoja kuliko kusumbua raia, na tunaita wengine wote kufanya hatua sawa aba wengine wa vijana kisi wamefaa, sababu ili naonyesha esprit de patriotisme. Mtu hawaisumbua kwao, ni wa huku wataenda wapi? Watakuwa tu kwao na watabakia kwao. Tunashukuru sana. Urakoze. Nari mfite nanjye demande kwanza mbere uko dutanga update uko waduteranirije ahangaha, niba bizashoboka ugakontakta buri mu panelist wabaye ahangaha tukazabonana mu gikari kugira ngo dukoremo izo point y'ispace tumenye bizakorwa kugira ngo ibyo tuvuga bye kujya bihera mu kirere ahubwo bijye mu bikorwa. Sinzi niba wanyemerera icyo kintu ukazahuza Top Kivu, Safari, Banoge, Alexi, hanyuma tukaganira mu gikari tukareba ibyakorwa noneho bikava mu magambo. Urakoze cyane, ngira ngo ni nimero yawe ntari mfite uyinyohereze, abandi haraho nari nabahurije deja. Urakoze. Tarabye mukanya ndayiguha. Okay. Update hari ni muziko mu rukade yo gushaka amahoro mu karere. Hari instrument ebyiri zihari, hari feuille de route ya Rwanda na processus ya Nairobi. Processus ya Nairobi yo isa nkaho yahagaze kuko yari ireba amagroupe armé yose kugira ngo barebe ukuntu bayaka intwaro. None ubu leta ya Kinshasa yamaze kuzifata izo groupe zose izishyira muri leta, inarazibeatifia, ivuga ko zibaye aba reserviste, ngo akazi wari ushinzwe yari president wa kera wa Uhuru Kenyatta bisa nkaho akazi ke kahagaze. Processus ya Rwanda, feuille ya Rwanda nisigaye irimo u Rwanda na Congo, arimo message zigera kuri M23 niho zica. Rero message yari herutse ngira mwese mwari bikurikiye kwari ugushanga habe trêve humanitaire yarangiye le 19, ariko bakaba bayisubitse ikaba yongeyeho muri 15 jours. Wakwibadise ni ibiki biri gukorwa andesu iyo trêve humanitaire. Ikiri gukora muri trêve humanitaire hari cyambere cyo kwira ngo imiryango mpuza mahanga ifasha impunzi ireba ukuntu yatangira kugeza ibyo kurya ku bantu bahunze, kandi n'impunzi zishobora kuba zaba zira l'interne, zaba déplacer interne basubira mu byabo. Tukaba tubamenyesha ko amakuru dufite ini parti ya zira nkambi zari zizungurutse Goma batangiye gusubira mu byabo, bari gusubira za Ntamugenga, bari gusubira Rucuru, za Tongo, bari kujya za Bambo. Hari une grande partie y'abatangiye gusubira mu byabo kuko hari amahoro. Kuva hariya muri territoire ya Nyiragongo igice M23 ikontrola Rucuru yose, ini grande partie ya Masisi na Lubero, antuka abaturage bari gutaha muri iyi trêve. En dehors de ça, Angola iri gukomeza gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa muri mission bahawe na gouvernement ya Amerika yasabye ira trêve kugira ngo barebe ko ibiganiro bishobora guhaguruka bikongera bikabaho, ariko Kinshasa iryamye kuri position yayo kwidashobora kuganira na AFC, iba considera toujours ngo naba terroriste, ariko bira byose babikora ni muri cadre kugira ngo kuko bo muri ntambara bari kunguka cyane. Muziko amadrone bayasirfactura ngo baguze drone za miliyoni 35, idrone itagura n'ibihumbi nka bingahe nka 5, bari kugura intwaro zo kubeshya kugira ngo babone amafaranga kuko kuri bo ntambara n'amafaranga. Ariko muri byo rero abaturage bari gukomeza kubona bibananiye. Ubona bamenyesha ko ya 48 heures hari undi mutwe wavutse muri province orientale kandi ukaba wavuze kugiye gukora allegiance kuri AFC,
nabyo muri cadre kuko Kisangani nabyo bira bibazo by'amoko byimaze kugerayo buri bamaze guteranya amoko agera kurane abiri amazi misatemana bavuga ati nabo barabirambiwe izi ntambara z'amoko ntizaho zanga hano Kinshasa zizanye zigomba guhagarara. Hari undi mutwe wavutse tena muri turi nawo nabavuze ko akoze allegiance kuri AFC, donc buri province yose imaze kugira umutwe ukwirwanaho kuko babona ko leta byananiranye. FARDC irananiwe darebe ntinabaho kuko imibare batanga bavuga ko bafite 250 by'abasirikari, ariko niyo mpamvu bakoze recours kugira ngo bakore de guerre par procuration, bafata des groupes armés kugira ngo zize kubafasha. Igisirikari kirananiwe n'ikihari bari kwirirwa bari kwiba, dore nk'ejo bundi mwabonye abo bamaze gukondana hari ya Lubero bari kurwana na M23 Kanyabayonga, mu nzira ho ntubaciye hose bagiye bari kuvyola abadamu, bari kuvyola abakobwa, bari kwiba bapiya amafarmasi n'ibiki, ariko byari ibintu biteye isoni cyane. Muri bo 27 babakondaniye à mort bitewe nuko nta gisirikare cya kira gihugu. Kutegereza rero ko bikiye muri update yo kwerekana imbaraga za gisirikare zimaze kunanirana nuko n'abaturage bose batangiye kwirwanaho, ntabwo twategereza ko mu mboni zacu nk'aba sesenguzi bya defense na sécurité bya kira gihugu nta gisirikare kera gishobora kuzazana amahoro nangwa cya impoza leta ko mu bindi bihugu igisirikare aho kigira kikimpoza kigapereza leta umurongo icamo. Abasirikari bose baba officier kuva muri etat major general wava kuri Ciwewe, wafata Shiko, wafata Kasonga, Adem, wafata commandant region bose bibereye muri détournement y'amafaranga y'abasirikari kuko babona ko à la tête du pays ni président de la république n'aba ministre premier ministre nabo bibereye muri za détournement ibyerekeranye umutekano bitabareba. Hanaronza idea update ni operation zimaze iminsi contre M23 irwana n'intera hamwe zari za hariya za muri Masisi ya Est na Masisi Nord, ahitwa za Bibwe, ahitwa za Bweru, ahitwa za Mpati, ahitwa za Binza. Izo operation zikaba zabarabaye successful, ubwo intera hamwe zose zaramaze kwirunda hariya zikaba zaramaze kuba neutraliser. Masisi ikaba yikontrola a 90% asiganye kuri territoire, ariko Rucuru yose iri contrôler yabaye libéré. Nyiragongo ubiri libéré a twavuga nko kuri % 80 kuko asigaye ni juste ari munigi, donc kuva Kirimanyoko manu Kigoma aho hantu hose bari ubu hari umutekano, inka zirarisha, abakora business barazikora, abaturage mu makuru dufite baguwe neza pe, ubona ko ariyo modele abaturage bakeneye ko Kongo yagombye kuba. Ngo rero yo trêve bongeyeho y'imisi 15 ubwo no kuva 19, je pense que bizaba birangiye muri presque fin du mois, niho bizamenyekana niba hari ibiganiro bishobora kuba. Kandi nubwo ibiganiro byaba cahier de charge ubu ngubu ya M23 yarazamutse cyane, nubwo byaba ikiganiro nta kindi ni autodetermination, hakaba contrôle d'une partie. Nyirango paneliste mugenzi wanjye yabivuze, yavuze ati yarasmara gahunda iri kugenda, Sahara Occidentale gahunda iri kugenda, abaza amateka Chypre yamaze kuba igihugu nuko byatangiye, nuba ngo nabyo birashoboka, hashobora kuba une autodetermination. Abaturage bakavuga ati mwari ama province arimo umutekano muke, notamment Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Chopo, Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele, anariyo twita ama province ari muri Alliance Fleuve Congo, nuba ngo ama province aturiye la rive droite du Fleuve Congo niyo bazanye mu mutekano muke. Bashobora kuvuga ati twebwe turarambiwe na Kinshasa, nari navuga ko turi a 2000 km kure yabo, batadukeneye, bagakora autodetermination, bakaba igihugu kigenga. Birashoboka, bishobora kuzazana umutekano muke kuko la solution durable ya kira gihugu. Dusubiye kuri topic y'uyu munsi, ukuntu bakomeza gucoceya toujours amahoro makeya, nk'iyi arete yasinywe na amahoro makeya toujours bashaka. Une nouvelle architecture ya Congo, ou soit démembré, ou soit muri confédération, ou soit muri fédéralisme, ariko ngira ngo bibaye muri démembrement byafasha abaturage bose ba Congo kugira ngo bagire umutekano. Murareba dore bitangiye no muri West, iranambara bashize hagati y'abateke n'abayaka, ni même chose, niyo ntambara iri hagati y'ababembe n'abantu. Bakavuga ati abateke
tutabayaka ngo so des étrangers ngo baje gufata ubutaka bw'abateke kandi byose ni instrumentalisation. Ubu ari intambara hagati muri Equateur y'abangwaka n'abangwandi, c'est la même chose. Bose ni abana ba mugabo umwe ariko bakavuga ati bamwe ni aba Centrafricain abandi ngo ni ba Kongomani. Murareba intambara iri muri turi entre abahema n'abalendu. Ati abahema so des étrangers kandi abahema bafite noneho bo bafite n'amasheferi yabo bafite n'abami ariko bakumvisha abalendu ko ari umutekano muke ari aba étranger bagatemana. Ubu hamaze gupfa abahema basaga bari kugira mu 2030 bamaze kwicwa depuis 2020 kugeza no muri 2024. Donc solution muri update y'umutekano mucyo leta ya Kinshasa ikomeje kuryama ngo ntishobora kunegosia kandi nta gisirikare ifite. N'abarundi yazanye barananiwe, aba mercenaires barananiwe, yaba bazalendo barananiwe, bari kwirwa bari kwica abantu muri Goma. Mwabyumvise, iriya ni realite ihari. La seule solution nuko haba démembrement, noneho akaba un état iri ishobora gutanga base nshya, une nouvelle architecture y'ubuyobozi bushya, igashyiraho ubuyobozi bushya, igatanga ideologie nshya, abaturage bakabana nk'uko twabanye za 80. Ubutazi ati ni umututsi, twe twakuriye mu Bahunde no mu Bandante, nari nzi ko ari bo bene wacu, ntabwo nari nzi ibintu by'ubututsi by'ubuhutu by'ubuhunde. Kera twe tuzi ko abantu bose so des Zaïrois, tuvuga tatabo moko, mamabo moko, mokonzibo moko, ekolobo moko, nicyo twari tuzi. Ariko intera hamwe zije nizo zamaze tumenyesheje ko hari umututsi hari umuhutu, ntabwo twari tubizi kera. Rero niyo leta AFC iri kurwanira, keneye ko abantu bose bagubwa neza. Tunavuga ko ushigikira makanika mushigikire, ariko rwanira koze nzima, ushigikira makenga mushigikire ni koze nzima, ariko kurwanira identite ni byangombwa. Abayahudi barayirwaniye bageraho, n'aba rwandophone n'abanyamurenge bashobora kwirwanira nabo bakayigeraho. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba. Murakoze. Urakoze cyane Top Kivu, ndashaka kubashimira. Ndashimira Top Kivu, ndashimira mzee Banoge, ndashimira mzee Safari Munyarugendo, ndashimira Dr Alex Mvuka n'abandi bantu bose baparticipatinze, ari ababashije ibibazo, ari abatanze contribution, ndetse na audience twabanye namwe tugize amasaha agera muri 4 turi muri kino kiganiro cyangwa se arengamo gake. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza, tuzabamenyesha ubutaha twagize ikindi kiganiro. Ubwo uze kumpereza contact turaza contact.